Said a year 4 years ago Charlotte was saying was an aya diamano no to me who need your uncle as none of crown how was working but no slow one side okay so just here and you know so the auditions are mammy will sue akumum. For any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosemo somfo muni aba epiesi kapa ena so mede ebebesom ahwefo ene etifo na ebusiafo se di akwakwa yese Ghana eye nipa ba ku bi ede achese se nipa ne de se wantimi amba mebu oman wantimi amba medu oman no so a enya de se wo manyi ebetimi asi eye ne pompon so ana se wo manyi ebetimi akọ eye enkan na ebusuafo de ntia ema meka eye sa ensemwe eye se yemua ba ma bia ne din ede eye Peter Boama eye Otukuno a oye Deputy General Secretary ede ema edomkuma ewo mahyebeje fimeche eye NDC opposition party ode eye ensembi ababatu ejachese wo chirema se isinim na wo boni humusu na wo deny eye ye mampanyi dada former President John Dramani Mahama akunya kese ne dia ene Ghana dane ebutu wansha Ghana ye hunu sedie etie na Ghana de wansha chese yentimi emfa yentuma pa emfa de berada na say no de nsem no etu eye edwa ose. The grounds are very fertile and there is absolutely nothing, be it physical or spiritual or even easy, can't change the plans of God to make former President John Dramani Mahama the next president in 2021. Nobody can change that. It is something that has been established already, and in the hearts of Ghanaians, they have decided to reject Akufo-Addo bad government. We take pride in the fact that Ghanaians have rejected the bad government of President Nana Dankwa Akufo-Addo. If you follow the campaign very well, that the authorities of the land are telling is different from what they are telling the ruling MPP. We are going to turn Ghana upside down if John Mahama doesn't win this year election. We ene eye nua be menin sama wodi etu ejana ebusuan fo nsem we beto eye apono so no se de Ghana fo eso mu no enye ahogono so kra na mama mentwa me hombra na yemfa eye nkomo no enhihye so. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefuo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH for me sanso emamo akwaba ebim na wo hwe eyeye nua be mai ne nsema wo de etu eye edwa de tu dwa Ghana fo nsema mo ka ede efa won na chese busuafo ni akwakoye nyan pa eye na nsem we de yentimi entina so enunti mato ensa ede afre apostle Ajeman Prempe adodo nanim ne se God's watchman asafo da no eye the Bible Church of God serving the word in crying ka so Tuba Junction so no so emfa na dwentwen fa nsem yi hu ememetu edwa yeni abema ya mani position na dibre se nka wobetimi anya eya platform no waka nsem bia nkede akomato yembeba na ode nsem we atu edwane se ni fredi wate sa nsem we ebi mpani nsem da na ye se sa nsem we timi pie free na no entikan ho ani mbomra eye nkomotwetwe no emu apostle memo akwaba ya me dishe akwes kapa no apostle bibi abokodi o nyangopo do ni Kristo adom no mpa abontimi ho ye pa ho de radiasi ya mitimi hu na onzo bibi abokọ e wo mafa e de wa sa chimpoli ni ma chimpoli minim no and wa bi owuram no fefe and the event a chimpoli okay apostle tie eyeye nua bema eye ne nsem a wodi etu dwaye Peter Boama eye Otukuno a wo chire mu achese Ghana betimi adane ebutu se ye mampanyi dada John Dramani Mahama ama metina akonya yiso a ne nsem a wo kan apostle eye no kwan so anu no eye se asem bi sei epie free eye Deputy General Secretary anu no akuya edika no
yami shirawo oni edwumayfo nyina urade ma mo so na edwuma ne kese afi so ahwefo nso urade shirawo bia mo ayehwe tie asem no emse be boam ma ne ma nyina timi akoyi ene ma busuafo ne asafo ma nyina osikapa apostle she on eze Ghana o kukuru no kandienka we kandienka sesieka obize ya bedane ay friends say so Dominic Moria obi aka bi pen kuro no mabutu azuma woken onze election ya amamuo ene ye gusu a ye hwese o man Ghana ebe ko na nimti duru nzie nan bi a Ghana ye den ye to aba na de obedi kumunim no na watra konya no so no hwe o man no ye ntimemfo no ne me hia se abemu o man na ko ni na ye na obi wo position a eso na kasa okay eno wo wotia konya no so a eno so eso na kasa je fidie yi abo a eso nusunko ojano so a ni sunko so we wo keka nyina no nsehunu ena me de me fi se oka na nsehunu so akonya no watena so pen nsehunu ohunu na Ghana okay any kwan say you fan serious and as serious okay so me kasaba so ti ase enti asem na waka no ade a okay ensesi ye didi agoro okay so ti ase because obi a beka sa asem na adwumbone ye den tidim denti ena wo position akonya no watena so pen wo ye deputy general secretary unya ni paketwa okay so ena wo position emire bi bese ko ye no MPP for so to no opposition o mo to ki kan se huhu sa di che Ghana wo so eno ni nyira no emfa asumdue enye den emma so hwe eno na Bible ka asem bi wo of say of Revelation chapter 14 verse 8 America asem bi kire na obofo ofufura a otoso mienu edi akire kan se Babylon kese no ahwease efiri se wama adwamamo wama amanama nyina anom na adwamamo abufuo nsane bi odi asem wo yase wonti ase because wakano honhum asem Babylon means confusion okay basabasa okay so de odi basabasa be yase no ni ono ne kese no say enem so wonfa no kura nya adwuma wanto no boase wodi sakazaka ewudie krono adwamamo aware say ne niam na ma ena efan Babylon okay babia sa Babylon no asite ne basabasa ene wa mama mfo amama nyina no na adwamamo bufuo nsa bi chese basabasa no ahwete wiase nyina edi Ghana house no ebi ena ekoso yetie no so tiase enti sa Babylon no ono ase wa mani pa nyina no adwamamo bufuo nsa ne bi so enti obi a no ka ne ope kese ya no mpese basabasa eba omanum so but ye beto aba enu hia se odi basabasa be ba na electoral commissioner ono no be se omo kan nsem na osuro ehu ponu na tese abato no kokowie krampo na de obere ko wo hunu ha obe pronounce winner no said a year 4 years ago Charlotte was say who say na ye de yama no no ntumi hunu de wonka ezo na no kra no ha was wo kan but no suro one side no so ti ase enu bi no so de hye sa ma me wensu akomam jemensa no so ti ase tama na afari jan ho no na afari jan na o akokoduro pa because we eduma we woni akokoduro wuntumi nya kra so enti no de o person ye nyina no de o kika nyina no ni nyina no say o pe power no akonya no wo pa betra so na wo pa akonya betra so a nya sa akwa we ye campaign na convince nipa ni nipa wo man no ye beto abana ma na de basabasa e bade a enya de be ye adwuma nyankopon so o man kwan man ko fa basabasa bia emra o man no na tambia no NDC ni MPP foi se MPP wo pa we so tem ni me che ono wo pa we na NDC wo opposition o pese ono wo benti so enti de o ya ni se o be kansem e de agum so na wantimi
enya kwan ama power no no obedi akonya no so atase ene tambia no si eto abawie election no ko so na commissioner no electoral commissioner or pronounce the judgment wia wunim say NDC for ene lose ya omo say NPP for awiem so we awiem ho asam no kan no na NDC so on NPP for so ba omo say NDC awiem wo si we awiem tambia beto wo de what yenya bam ye ka say we die free and fair da tambia opposition okase government no ababa akona yeden awiem so ene ne NDC tell me opposition na of friends saying NPP no opposition ene na NDC wo no near to aban ene NPP buy NPP we need about 1 million votes ene tia NDC meboa no correct and so NDC na motia kunya so o mu na motia kunya so dai ene opposition timbe wiem so mo kan so mo wiem no correct ana meboa sabe ene do mahama ono hwedi ene o si da bi ade no clean MPP awini ena o ti ase enti ya ne tabi ejina leaders no so ejina mahama so ene ejina akufo ado so o mienu enti onu mienu ba ko ati ase eje tuma entoko bi aba basa bi ensi enti enye wo mo won chen ya wo be ye dondom mo onu de o ma bi kade so na country bia sentoko be bo mamu a ejina leaders no so o no mo panivuo misunderstanding ebe mu pe na the trouble neighbor but Ghana make man say a peaceful country I didn't know threaten government no threaten Ghana for say Mahama Minia and Ghana the better near butu Ghana better near butu ye ni be kwa kwohwe ye chi ye ni me one ko medical one no medical ko asama aboso mi tawa no pa na ye nhwe ye nua Peter Nensem odi tudwe ya na ye nim se Ghana ye wo democracy amamumu obi atimi kabi mamin kabi amamu sa na ye kanu na ye kase kabi mamin kabi amamu na eno kire se wo bi atimi ba bonten ebebe kabi bia sa che emra na entimi ni ndia na me pese mi hunu se ye san se ye kabi mamin kabi amamu ntim metimi akabi bia obi betimi agina bonten no so aka de opebia abra emra aye dubu o man entimi enchichiri nipa no ewo kwan bia so ana yo sikapa me da osia mi showa onze o kan samwa enye ye fa owuo entokwa ene nima basa ho a yetumi sama court emramu no me de minimi se emramu bibisa no yetumi sama court se atenti na o kase se opposition entimi ama Ghana man ebobutu na je so obo otirimu pobi o eti o se court freno na okoko yi sa asem na no apostle denti ameka sai say na no ada enche ye bia eya nyuntuni abrante ye rezoma akrampo babonte be kan sai ensem no bi say ya abaton ye tuwi a ye best to bibia e wo street so ye mfa nkọ court ne ho enkron ba na chese say ye basa ye o say ye mentime wase o ye ne chese e monten so ene ne nkonti ba na nyoma na mo de be di akon e di apre ye wo mo e justice a wo mo e be ye nuti na me ma mi busa say like emre ni wasa na wo chire mu a wo ma ye hunu say emre bi wo hon ma ye betimi do wakọ oh yes ene adenti na yeto sa emma no ho na nsusu eye de aye nua be ma ewonim de so wo ye deputy general secretary nkwade wo benim emra enti na wo munim se emra bi sa wo ho na nso yeto omutimi ba bontin be ka eye sa ensem no is it because of say ye emra no enya adwuma bi mu ana yo me da se sikapa on ni nyina ejina say government empowering okay abaya odi ye so ni NPP omo ne betimi edina court okay and I made that be kase so ye president we ye leader wo man mu and I say ko mpo asori na nyima bi ho anfa na ensi fo mu a ebeje wonsem okay ndi na president na Akufo Addo wa me na nya ne den no anfa na ensi fo mu a obehwa manima ye basade a ene won hwe mu nkasa no obi ade opɛ wonka oka sanso a enfa so dwe ma obi ti wo mam we nipa we citizen
ene wo gina abonten so aka o social media we do okọ KFM mpo no kokọ ka okọ radio station so ene o ka sese ayi akufu odo mfiri wo ama mahama na je se aba no ye to a oba kese enwiemu abamu nti ene bia ayi offense akufu odo asa enwi so anya se ne se na mahama anya kwa amade a ene Ghana ebebutu na je se jabe to Ghana ese basabasa ye besi Ghana hwe sigaba apostle wey ensem we no mukeka no enti na meka say say I court of 7 no wo go yina no because ensem boni pa hu okay ana ai obi so urade yesu o kan sem bi wo hwe Matthew 12 okay mami ka Matthew 12 na ti ase verse 33 Matthew 12:33 was it there was a mumma dua no nya dua pa okay na ba aya abapa anansa mumma dua no nya dua bone na ba aye ababone ne dua no aba na odi hunu dua koro wasi huriti ama moya bone fu ebe da atumi aka ensempa okay wohu na die aye akoma ma abusuo anu ana anu eka oni papa efiri enipa a waboabo ano na koma mu no ana oyi eniema papa adie na onipa boni efiri ni eniema eni boni a waboabo ano wo na koma mu ana oyi eniema boni nso adie na mesemu sa se nhunu biara onipa beka no obabu hu akontact mu da na wonsam so no nambebu bem na wonsam so no nambebu wofofo watena se wonsam se papa na beka boni na beka efiri wakoma mu watena se ene wapana ni wanga sa wa sheda winnim de obeka ene wa he woni da ho pefe ene wa kasa asam no ene wa se ensem anya de e ya asem hunu wodi ase na urade ko bebu onipa konta onipa bebu ho akonta temuda ye nyame bejeje nipa eye asem papa beka ene bone no wo kan bone a wo beko bonsam gem so ti ase wo ka bonsam wo ka papa dia wo beko yankopon nchen so ti ase enti enima ofiri na koma mu ebie so wo yiato oye abeka ne they say eduro broche nyina o eduro ba bia na they say o pese basabasa eba because parties ni mi no e na ba ku na be wini wo ti ase ba ku na be wini endi so matra so pen wo nso atra so pen we ko no we aba we tam so no ko na fofo so ayere no aba na de na wo ko ka say mahama minia awo Ghana mai ebebutu yes e jabe to Ghana sanzensem we ebi si pen 1951 Kwame Nkrumah time okay ya ne CPP ni mate ho evo no wo mo na da so wo yi mate ho CPP any NDC ni NPP first na CPP okay ena I dey say jeje adan no NDC okay so eno asekan ni ma sabe ni yenwo me asekan ni ma ya omu bon wo Ghana ha no ubusa mpanifu e be ka che history da ho okay amani pe wi e bi pray e bi gani e yensem bebre ena omu person sa de e ba bio so eno na obi person de ba ena Ghana so Nyankopon na duma na kwa otayechi ena se sorry said na urade ayede wadwo ano enti ozi ya friends agrama no ya di ni din de Peter bo ama otuku no wa obi odi Peter won kansemba Peter wo baburu Peter wo kansemba no wo di ase na wo go fa say din na to so e di mi won ma wo to won mo na say wo nya de pa en go van to so o di Peter no mo Yakopon nipa wo kansemba wo tu nipa fo ade di na won kasum dua asem no bi e ma din na da so na won tie apostle ye de ensem no e ba eye na wie ya enesa na wo hwe eye ensem bi sei se epie free eye mpanifo adikanfo wo mu di eye wo manyi anim epie free wo ma no ese ya aya nsusanso ben na enya ewo eye emabunu no eso yo kuya me da wase na insha onje nsusanso no wo de wo bekaya na early 90s wo Rwanda country no se ya na ye ye kunkun ne sika ni bucha nipa na reho e ye hwanuma emabunu eni yewuo we ni se okay basabasa si wo manu mu a ono wa ope ba bi ahye
why go be Ghana free Ghana ko travel che obetumi atwa plane tickets oba kura hu no oya nwa no for tra Cote d'Ivoire tia Togo sepe oya no aka mogum na emrante ani mabawa emaburu ani yekuye saa no no tie kire adwumbone we ye friend adwumbone na wori tim ense so oya saa de no me de am gensi no de wa kan de one paper one na me pagana for chew because anyesa nyame nyankopon fa no ho nche no I'm telling you the truth because Ghana ye sum nyame o ye kwasore ye bompai enkemovo wo me mo so kwasore wo bompai no kre any other religious bodies ye nyina ye pasumdue eno nyame fa so din nyame ko twetwen komo 1979 war is by anya civil war ono one government no that time government o ho no eno no ekoye no capture wo mo eno obedi wo ma no so eno anya civil war where they working or principal war no nti betimi kunkum basabasa ye ama jese moja ebehwie go ni titu no emabunu no na wo mo ho beka eyamabu akuya ene na apostle ye di esie na wo me hu se emabunu na wo mo ho beka dodo na futu ben ena ade be ma eye emabunu no so moti eye ensem bi ese ya eye den na wo beka de ayache akire wo mo yo misa so da wasibi o hu se the American emabunu ni Ghana fo nyina ne se ye asumdwe oman ene yetim say yes ya enye yes no a enye no electoral commissioner no enukure no ene won fa nya adwuma but enukure no ya adwuma say nanado ena asa wini a onfa ma no enukure no ya adwuma say nanado olusu friend say mahama ene wo wini ono so onfa ma no na emaburu so mumen esusuma ye mo hihie na me de mehunu wo papa na asem na waka ho se o hunhuna ye na hunhuna so no asem wonu bible se bibia akoma mu wonsam tese wo mini enti mummy yanso so ne yamfa mpaebo enta e kire nsre nyankopon na abatoi enya boko because abato de obi ade ne kokromoti na ekoto aba koto ne has bobo bora so obi akika de ope no kre ana meboa sa pepe obi akika o si has for si be wini koto so si be wini be sha for why wozu be si be sha mo 3-1 na we kan be nsem bebre de ja na mo kika adai bobo bora no ene be kire no kre so atiase ena sekoto ko na wini o se has na wini o na fe obi a ani so atene wan ni atie baby sa na we so tie na referee a odi match no any electoral commissioner eti wono no won hwe ani woni match na ye bebo December 17 yi na so ndwe amba demo me ka che o friends court fo no wo mun se bu papa no wo fa no ho nche no me da mase nyame nhram Ghana for me number ni 0544 262614 0544 262614 ena 020 70 200 ena 11 020 70 20011 onyankopon asumdue entra Ghana ekosi atemuda amen everything for said the apostle SCL no court Padre, woman serve a year near Bema, a year Peter, Boama, a year Tikuno, or Monseven, a year letter, not just one corner, you who I know a war, a one. Now, Emma, you say, and you be beer, and I was say, and I say, the echoes when Tina's ready, I know to me, I can be beer because Nini money, and can you say, your limit, a war, a year, mamma, and I say, Mammy Cabby, Jumedia, ye did, a way, may. Now, I was also why didn't you who to see you be also person far and can't a year, your comment, and I say, yeah, discussion, have you. Wait me there about your comment section or Atuma GH, your comment section. Wait me follow your IG page Atuma GH _ Ebiomonso Sono. Wait me follow your Twitter and also your Atuma GH _ Facebook Atuma GH. Remember the Jumedi which I'm meeting at the Equia Sikapa. That's an Ebasanishi Makram. Too much GH. We did that say Japan. A break beer and Besame TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de beer. Madam, I say love you. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld
by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.